iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mwatwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi ni kuri shortwave kuri metero 19 na 22, hanyuma abadukurikira muri hirya no hino ku isi mwadukurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro ni Murisanga muri studio ya gatandatu i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nk'uko twabibabwiye, muri iyi minsi turimo turagerageza kugarura bimwe mu biganiro muri studio z'ijwi ry'Amerika, dore ko twari tumaze iminsi myinshi ibi biganiro tubikorera mu ngo zacu. Ubu rero iki kiganiro cyo kuwa kane ndetse n'icyo kuwa gatatu tuba turi muri studio, aho dushobora kwakira ibitekerezo byanyu, ibibazo byanyu, amatelefoni yacu akaba afunguye. Ikiganiro cy'uyu munsi rero, imiryango, amashyirahamwe n'abanyamulenge benshi ku giti cyabo bakomeje gusaba amahanga guhagurukira ikibazo cy'intambara n'ubwicanyi bikorerwa abaturage bo muri ubwo bwoko batuye mu misozi miremire ya teritwari za Uvira, Fizi na Mwenga mu ntara Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage barenga 4,000 bamaze gukurwa mu byabo n'intambara zihuje amoko mu gace k'imisozi miremire ya Minembwe. Kuva mu kwezi kwa gatatu biravugwa ko hamaze gupfa abantu barenga 20, benshi bishwe n'imitwe ya Maimai ndetse n'imwe mu mitwe y'inyeshyamba zituruka mu bihugu by'abaturanyi bya Kongo. Bamwe mu bakomoka muri izo teritwari bamaze iminsi bandikira abakuru b'ibihugu byo mu karere babasaba kutarebera imiryango yabo irimo ishira. Baratunga agatoki bimwe mu bihugu kuba bishyigikiye imwe mu mitwe bavuga ko ishaka kubarimbura. Abaturage b'abanyamulenge bashinja kandi igisirikare cya Kongo gikorera muri segiteri operationnel Sokola ya 2 kubatererana, kuko izo nyeshyamba zinyura mu birindiro by'izo ngabo zikabona kubatera. Ibyo n'ibindi nibyo tuganiraho mu kiganiro Murisanga cya none. Abatumirwa bacu uyu munsi turi kumwe na Delphin Rukumbuzi Ntanyoma, ni impuguke mu bijyanye na politiki y'akarere, akaba arimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Rotterdam mu gihugu cy'Ubuholandi. Bwana Delphin Ntanyoma, ikaze mu kiganiro Murisanga. Uranyumva Bwana Ntanyoma? Ndakumva. Uranyumva? Ndakumva. Mwiriwe neza aho mu Buholandi? Mwiriwe neza Edi, narivuze ngo murakoze cyane kudutumira. Urakoze nawe. Muri iki kiganiro kandi turi kumwe n'umunyamategeko Cedric Muyoboke, ari i Kinshasa, umurwa mukuru wa Kongo. Bwana Muyoboke, nawe ikaze cyane mu kiganiro Murisanga. Murakoze kutwiyegereza muri iki kiganiro bwana munyamakuru Edi Rwema. Urakoze cyane nawe kuba wemeye kwitabira iki kiganiro.
kuri telefoni turimo turagerageza gushaka bwana Saint Kade Ruvuzangoma, uyu akaba ahagarariye sosiyete sivile Iminembwe muri Kivu y'Epfo. Nitumubona kuri telefoni nawe turaza kumushyiramo hanyuma nawe agira ibyo atubwira, ariko mbere y'uko mpa ijambo abatumirwa bacu, ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo. Ni umunyamakuru ukurikiranira hafi akarere ka Kivu y'Epfo, Bukavu, Uvira ndetse n'ibibazo bimaze iminsi bibera muri izo teritwari uko ari 3: Fizi, Uvira na Mwenga. Vedaste Ngabo, wiriwe neza? Wiriwe neza Edi, ndetse wiriwe n'abatumirwa b'Ijwi ry'Amerika. Barakumva. Vedaste Ngabo, ndagira ngo mu minota itarenze nk'itatu uduhe isura y'uko ibibazo byifashe aho ngaho mu gace ka Kivu y'Epfo. Ibyo bibazo byatangiye ryari, bimaze kugera ku yihe ntera? Edi, murakoze, ndetse n'abatumire bacu ndetse n'abakurikiye radiyo Ijwi ry'Amerika. Muri aka karere kuva mu mwaka w'2017 mu turere twa Fizi, Mwenga ndetse na Uvira hakunze kugaragara ko kuba intambara z'imitwe yitwaje ibigwanisho zibasira cyane ubwoko bw'abanyamurenge. Ni intambara zatangiriye muri teritwari ya Uvira muri grupema Bijombo, ziva muri Bijombo zijya muri Mwenga ahantu bita Itombwe, zisenya imihana, zica abantu ndetse zinyaga n'amatungo. Ziva aho ngaho zongera zijya ahantu bita muri teritwari ya Fizi, ahantu bita Minembwe. Zigeze mu Minembwe rero naho zisenya abantu, zica abantu, zinyaga amatungo. Ariko ejo bundi ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 kugeza ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2021, abaturage b'abanyamurenge bari batuye ahantu bita mu Rurambo muri grupema ya Kigoma na grupema Remera, batewe n'inyeshyamba ziva mu gihugu cy'u Burundi zo mu mutwe wa Gitabara zifatikanyije na Mayimayi, zisenya imihana igera kuri 16 ndetse ziza kwica n'abaturage babarirwa muri 10. Hanyuma abaturage babarirwa mu bihumbi 4 bahunga iyo mihana baza mu kibaya cya Rusizi ahantu hitwa Kubwegera, naho ni muri teritwari ya Uvira. Nyuma yaho rero ku itariki 29 z'uku kwezi kwa gatanu turangije umwaka wa 2025, za nyeshyamba z'abamayimayi ndetse n'inyeshyamba z'abarundi za Gitabara zavuye ahantu bita mu Masango no mu Marimba, ziza gutera indi mihana y'abanyamurenge muri ku Bijombo ahitwa za Murambya. Batwika imihana irenga 9 ari umwana wa Murambya, za Kanogo, za Nyakirango ndetse na Masaka n'iyindi ntavuze. Ni imihana irenga 9 baza kwica abantu nabo bageze ku 9, nyuma baza gushimuta ndetse gutwara bunyago abagore n'abana bagera kuri 20, haza gukomereka n'abandi bantu benshi. Abo bantu bose rero uganira n'amashirahamwe ya sosiyete sivile ikorera muri ako karere bavuga yuko batangazwa n'uburyo abantu bashobora gutegwa bicara bataka buri munsi, batakira haba inzego za gisirikare, batakira haba inzego za MONUSCO. Bavuga ati tugiye gutegwa ni mu gitabare mushira abasirikare aho ngaho, ariko ntihagire igikorwa. Kugeza rero iyi saha abantu babarirwa mu bihumbi bari hanze. Inkomeri zabo ejo bundi zagiye bazijyana i Bukavu. Abo bantu bose bagira kirebwa, imvura ibanyagirira hanze, izuba ribanyagirira hanze, haba amashyirahamwe yigenga ndetse n'abandi bagira neza cyangwa na leta ntibarigera bagera aho ngaho. Abo baturage rero bagashinja ubuyobozi bwa gisirikare yuko baterwa buri kurebera. Hanyuma Vedaste Ngabo, hari abakunze kuvuga ko ako karere n'ubusanzwe ni akarere kakunze kurangwamo intambara, ubushyamirane hagati y'amoko. Ikidasanzwe muri iki gihe
gituma abahagarariye abanyamurenge hirya no hino ku isi bahaguruka bagasaba ko amahanga abatabara? Niki uyu munsi ntabwo dufite amahirwe yo kuba turi kumwe n'abahagarariye umutwe wa Red Tabara. Ese hari ibimenyetso aho ngaho mwebwe muri aho bibera mufite bigaragaza ko koko ubwo bwicanyi bukorwa n'izi nyeshyamba? urakoze kuri icyo kibazo. Muri izo ntambara zigenda ziba, tugarutse ku ntambara yabaye ku itariki 25 y'ukwezi kwa kane, intambara zabereye mu Rurango muri grupema ya Remera na Kigoma. Hari imihanda yahiye baza gufatamo umusaza, bamufatira ahantu bita mu Bibangwa, ni muri lokalite ya Bibangwa. Umusaza bita Kazingo Gratien yafashwe n'inyeshyamba z'abarundi za Red Tabara, zigenda zimumara n'ibyumweru bibiri ahantu bita Marimba, nyuma ziza kumurekura. Ubu rero ishinzwe ibimenyetso biruta ibyo ngibyo kuko baramufashe. Hari n'abagore n'abana nabo bari bamaze hafi iminsi igera kuri 5 mu maboko y'inyeshyamba za Red Tabara. Bari kumwe nabo, baraganiye, barabagaburiye, ejo bundi barabarekuye bashikiriza abo baturage, babashyikiriza MONUSCO, hanyuma babajyana ku Murambya. Nubwo amarezo yaho agoye kugira ngo tubavugishe, ariko barabarekuye. Abavuganye nabo bavuga yuko bari kumwe nabo. Nanjye ubwanjye nakoze interview ari muri Red Tabara ahantu bita mu Marimba. Vedaste Ngabo, telefoni yari icitse. Wari uvuze ko wakoze ibiganiro nabo muri Red Tabara? narivuze yuko ibyo kuvuga ngo se n'iki cyemeza ko Red Tabara yaba nayo iri muri izo ntambara, nibyo Red Tabara iri muri izo ntambara. Ku itariki 29 intambara yabereye ahantu bita mu Bibangwa, muri lokalite ya Bibangwa, muri grupema ya Remera. Hari umusaza bafashiye muri iyo ntambara bita Gratien. Ibyo wari ubitubwiye, ariko wageragezaga kutubwira ko hari n'abo mwavuganye bo muri Red Tabara. Muri Red Tabara tuvugana nabo, bavuze yuko hari abantu abanyamurenge bafite bavanye mu maboko ya Mayimayi, ariko abanyamurenge bari mu maboko ya Mayimayi nyuma baje kuvuga yuko bari mu maboko ya Red Tabara. Red Tabara arimo babwira ati bavuze ko ari bafite, nimba avuga ko ari bafite biragaragara nabi, ariko banyiri bwite baragihamiriza ko bari mu maboko ya Red Tabara. Vedaste Ngabo, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nagira ngo ngushimire cyane kuba uduhaye ishusho yuko icyo kibazo cyifashe. Hanyuma mu kanya gatoya nagira ngo ngusezerere, hanyuma dukomeze ikiganiro n'abatumirwa bacu. Urakoze cyane Vedaste Ngabo. Urakoze Digwe. Arakoze Vedaste Ngabo. Nk'uko mubyumvishije, iyo niyo sura uko ibintu byifashe aho mu misozi miremire yo muri Kongo, aho muri za teritwari za Uvira, Fizi na Mwenga havugwa ikibazo cyo kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Nari nababwiye ko dufite abatumirwa Delphin Rukumbuzi Ntanyoma, impuguke mu bijyanye na politike y'akarere. Bwana Ntanyoma, uri mu bantu banditse urwandiko wandikira abakuru b'ibihugu byo mu karere utabariza abaturage bo muri Kivu y'Epfo. Ukurikije ibyo wumvishije umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika asobanura uko ikibazo giteye, nawe niko ukibona? Urakoze cyane Edi, wakoze no gukora kino kiganiro. Ndakeka ko wenda mu bihe ngibi ijwi ry'abantu bashobora bose kuvuga, numva njyewe no bakangurira kugira icyo bavuga hejuru y'ibyo ibibazo biri kuba muri ako gace, ariko cyane cyane ku bibera ku bwoko bw'abanyamurenge. Ndemezanya nawe, ariko ndanakeka ko wenda nuko afite umwanya mutoya wo kubisobanura uko bingana. Bifite uburemere bwinshi ku buryo umuntu atamenya kubivuga mu minota 2, ku buryo nkeka ko wenda nukongeraho iyasiwe kuri ibyo yaravuze. Uretse ibi yaravuze by'ubu bya vuba, nuko abanyamurenge babasigaye ari abo ngabo bari batewe ku Murambya,
ari abari ahantu bita mu mikenke bagera ku 3,000 birenga, ari abari mu minembwe bagenda kwegera 100,000 kubera ko bamwe baraguma bagasohoka bagahunga kubera uburyo babayeho. Abangaba bari mu gace ka Muramvya, ubwo ni muri groupement ya Bijombo muri territoire ya Uvira, bagiye kumara imyaka irenga 3 baragotewe mu mihana mikeya babamo, bataza bamanuka ngo bagere Uvira, bataragiraga n'inzira ishobora no kubatwara muri direkisi igenda ija mu Minembwe, ahandi ubwo hose hari hafunze. Iki mpaye nkubwira ni ikintu umuntu wese yogenda akaverifiya. Abo bantu bamaze hafi umwaka n'inusu no kubona umunyu, baza babona umunyu uvuye mu masango hatuye abapfurero bakagenda Uvira bakagura umunyu Uvira bakawuzana mu masango, bamara bakawinjiza baje kuwudandariza ku banyamurenge batuye muri aka gace muri distance itenga kilometero 10 hariho MONUSCO. Tube turetse FARDC wenda turaza kuyigarukaho. Abari mu mikenke guhera mu kwezi kwa 8 n'ukwa 9 nibwo iyo centre ya mikenke 2019 ubwo narivuze, ndagira ngo aho hambere wari uhanyumvise neza. Abari mu mikenke guhera mu kwezi kwa 8 n'ukwa 9 nibwo iyo centre yagiyeho 2019. Bano bantu bagotewe muno aho hantu muri iyo cercle iyo ntigeze metero 500, ku buryo n'imbere aho ngaho bari mwimbere baza guterwa, bamaze guterwa ingenzi zirenze 4, ukuyemo izindi zabereye inyuma y'iyo site barimo yitwa ko ari inkambi zirenze 25 maze guharura. Mu Minembwe guhera mu kwezi kwa 6 kugeze hagati harimo ibyo abantu bagenda kwegera 100,000, tibaza barenga ibirometero 2. Umuntu ntashobora kugera mu murima, inka zabo zaranyazwe zarashize, tibagira na assistance humanitaire y'ingiyi saba. Hanyuma se Delphin ninde ugose abo bantu? Kugira ngo unyumve neza reka wenda ntanga umufano umwe niho wenda byumvikana. Mu Minembwe bagoswe n'igisoda cya Kongo cyakabaye kibatabara kikanabarinda, cyakabaye kibatabara, nicyo kibazungurutse hano inyuma, noneho kikabegera aho kugenda ngo kije kubaho aho intambara zituruka. Bano bantu baza gutera bakaviyo baza bari izo za mayimayi nyinshi n'amagrupu atandukanye, baza hamwe n'uko bano basoda ba leta begereye imihana mike isigaye y'abanyamurenge. Halo, komeza, hari umwe ushobora kuba uducitse kuri telefone ariko turongera tumushakisha. Komeza mu magambo make cyane nyuma dukomeze. Baraza bakanyura mu basoda ba leta bakinjira mu mihana bakica abantu, bakayitwika, bakanyaga inka, bagasubirayo na za mbunde zabo no muri ya mapozisiyo y'igisoda cya leta bakagenda. Ni ukuvuga bagoswe ku ruhande rumwe n'abasoda ba leta, ku rundi ruhande bagoswe n'ayo magurupa abatera ariyo ya mayimayi ushizeho n'ayo y'abarundi. Hanyuma bwana Delphin, hanyuma hari bamwe nabonye bagenda bandika bavuga ko nubwo ibibazo bihari bikomeye kandi bikomereye abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, hari abavuga ko nabo hari ukuntu babigiramo uruhare mu kugerageza kurwana cyangwa se kwibasira andi moko yo muri ako gace, ndetse nibaza ko ibi ari bimwe mu byaganiriweho mu minsi ishize mu nama yari yatumiwe i Kinshasa yahuje amoko yose, ibivugwa ko hari n'insoresore z'abanyamurenge nazo zikora ibikorwa by'ubushotozi ku yandi moko, byo mu bivuga hiki? ndakeka ko iyo wenda nuko umwanya wawe ari mutoya twari kubiganira muri ni ukugerageza kubihina kugira ngo byumvikane, kuko ikibazo ndabizi ni ikibazo kigoye cyane kandi kimaze igihe kinini cyane. Gerageza ubihine. Nari ngiye kukijana muri ubu buryo wenda bushobora kugira ngo abantu bumve icyo duhaye tuvuga, icyo abantu bita ubushotoranyi. Hariya ahantu hatuye amoko, iyo uyarebye ushobora kuyashyira nko mu buryo bubiri. Hari amoko arimo abanyamurenge, abandi batazabemera ko ari abanyagihugu.
batarebye ibindi bintu byose byemeza ko ari abanyagihugu, yaba constitution, yaba igihe bahaturiye imyaka bahamaze, n'ibindi bintu byinshi byemeza ko ari abanyagihugu, bakaba gusa batemerwa. Hakaba abandi baza bavuga ngo nibo banyagihugu, nibo ba nyiri butaka, nibo bakwiye kukibamo, nibo bakwiriye kugituramo. Noneho rero aha niho intambara nini yubatse. Iyo abantu bashaka kuyibona ari ntoya, baza bareba bino bintu byabaye hejuru by'abantu bateye mu gitondo na nimugoroba, umwe wavuye aho undi akaja hariya. Iki ni ikintu gitoya gituma n'iriya ntambara itazashira. Ni ukuvuga niba abanyamurenge, hari umunyamurenge ufite imbunda, uko njyewe nza ndireba ndamvuga ngo ni ukureba ese uyu muntu ayifitiye iki. Uyu muntu afite imbunda kugira ngo agende aje kwirukana andi moko atuye hariya nayo ntazohave. Iki sindacyumva n'abanyamurenge. Nta munyamurenge ndumva avuga ngo ntabwo dushaka kubana n'andi moko. Nta munyamurenge ndumva avuga ngo hari ubwoko budakwiriye kuba abanyekongo. Ariko ku rundi ruhande bano bandi bo baza bavuga ngo ntitubashaka, turabirukana tubakure muri Kongo kubera ko hano si iwanyu. Ibi ngibi nibyo bivukamo ubwo buryo abanyamurenge binamaze iminsi myinshi, ntabwo ari ibintu by'uno mwaka cyangwa bya 2017. Ibi nibyo biza bivukamo ikintu kivuga ngo nimureke twihagarareho, kubera ko leta ntihayibahagararaho, ntihayibarengera. Bamara gusanga badafite ubundi buryo birengera, badashobora kwemera ngo babice, bagatora imbunda. Urakoze Delphe, urakoze cyane. Turaza gukomeza tubigarukeho, ndetse tunagaruke no ku rwandiko wandikiye abakuru b'ibihugu, ariko dufite n'abandi batumirwa barimo Senkade Ruvuzangoma, uyu ahagarariye societe civile Iminembwe muri Kivu y'Epfo. Bwana Ruvuzangoma, uri umwe mu bantu bitabiriye inama yahamagajwe na leta i Kinshasa yahuje amoko atandukanye muri ako gace mutuyemo. Wowe ikibazo ubona gishingiye kuki, cyangwa se uruhare rwanyu mwebwe nka societe civile kugira ngo muhoshye ibi bibazo, izi mvururu, abaturage babane neza? Mubona inzitizi ziri hehe? Murakoze bwana Edirwema. Societe civile nk'uko ubizi no mu bindi bihugu ntabwo ari ubutegetsi. Ubutegetsi bwite bwa leta buba buhari, igihugu kirahari, kirayobowe, gifite inzego zose. Icyo rero societe civile hano ikora kimwe n'izahandi ni kugerageza kubwira leta ibyo idakoze neza, nyamuneka kosora, kandi ibyo ikoze neza mukayishimira, mukavuga ko yakoze neza, kuko twebwe turi abaturage. Uko niko bimeze kugeza n'ubu, natwe niko bimeze. Ibidakorwa neza turabinenga, ibikozwe neza tukabishima. Nk'ubu tumaze igihe twifuza ko amoko atuye muri kano karere yakongera akabana, nyuma y'aho bamaze igihe basa n'abatandukanyijwe n'izi ntambara. Ariko rero imbaraga zacu hatarimo ubushake bw'abayoboye igihugu, abayoboye akarere, inzego zibishinzwe zitagaragajemo uruhare rufatika, n'abandi bafatanyabikorwa, kuko leta n'ubundi ifite abafatanyabikorwa benshi, ingabo mpuzamahanga ziri hano za MONUSCO n'indi miryango mpuzamahanga ikorera mu karere. Iyo yose itagize uruhare ngo ihaguruke yumve ijwi ryacu, ntacyo twageraho twenyine. Rwose ijwi ryacu ntacyo ryageraho ryonyine. Reka tubaze umunyamategeko Cedric Muyoboke, uri Kinshasa, aho niho hafatirwa ibyemezo bitandukanye birebana n'ubuzima bw'igihugu. Ubwo bushake bwana Ruvuzangoma avuga ko butagaragazwa haba na leta cyangwa se n'abandi bafatanyabikorwa byabo, ubona bushingira kuki? Mwebwe mukora iki kugira ngo mwumvishe inzego za leta uburemere bw'ikibazo cyugarije abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge? Namaze kubivuga, sinzi nimba twabyita ubushake bukeya cyangwa se intege nkeya za leta, ariko nanone ndagira ngo mbere ku byo Delphin hanyuma yavuze. Yahereye ikibazo kera, nitujya kureba iki kibazo cyugarije ubwoko bw'abanyamurenge, mu ruhare rwa leta cyangwa se rw'indi miryango mpuzamahanga ifatanya na leta, turi birebere mu bikorwa bihari ubu ngubu nk'ibyabaye ku itariki ya 13/6 ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, cyangwa se ibyabaye ku itariki ya 29 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, bibera hariya mu misozi miremire ya teritwari ya Uvira.
turebe duhera nka kera ni ukuvuga ngo integeke za leta zahereye kera turebe reka dufatire nko ku rugero ku gihe cy'umuperezida wavuyeho haba kuri Mobutu haba kuri Mzee Kabila cyangwa se kuri umuhungu we Kabila yuweje wundi kugeza no kuri Tshisekedi none usanga nta burere mboneragihugu buhabwa abaturage amategeko ngo akurikizwe umuntu akaba yohaguruka akita undi umunyamahanga adakurikije amateka cyangwa se adakurikije amategeko y'igihugu agenga ubwenegihugu ugasanga ibyo ngibyo biratambuka gutyo ndetse bikoreshwa n'abo banyapolitike mu buryo bwo kwipozisiyona cyangwa se kugira ngo bagire popularite mu baturage bose kamwe n'imitima mibi y'inzangano kuco dukora twebwe nk'abanyamurenge bavuga turi Kinshasa kugerageza kubyumvisha inzego haba n'ubu tukaba tuvuye muri conference de presse kugira ngo dushobore kumvisha imiryango mpuzamahanga cyangwa se ubutegetsi tubereka biriya bitubaho kuko ari akagambane gakorwa n'abantu batandukanye inzego abantu bamwe bakora mu nzego za leta barerera ahangaha mu deklaration twakoze twagaragaje yuko mbere y'uko igitero cyo kuri 29 ukwezi kwa gatanu 2021 kiba twagerageje kubibwira inzego zitandukanye zirimo komanda wa zone opérationnelle ya Uvira komanda secteur ndetse tubwira n'inzego za MONUSCO kuko byari byavuze yuko nibamara gutera mu Rurambo bazatera hariya mu misozi miremire ya Uvira muri Giritomarijo nanone twaragiye mu nzego zitandukanye haba muri za MONUSCO ni Kinshasa haba kureba minisitiri wa interieur wavuyeho haba minisitiri wa defense ndetse no kwa perezida wa repubulika twarahageze tugerageza kubivuga ariko ikintu kibabaje nuko nta kintu gifatika n'ubu ngubu cyari cyabaho twashobora kuvuga yuko harimo za ndege nkeya cyangwa se kutita ku bibazo nk'uko bikwiriye ku nzego za leta byahereye kera na n'ubu bikaba bikomeje tukaba twibaza icyo kibazo ntitunze impamvu ibitera hanyuma se bwana Muyoboke ako kagambane ukomojeho gakorwa n'abandi njye navuga ko ako kagambane kari mu nzego nyinshi cyangwa se uko kutabyitaho biri mu nzego nyinshi njye navuga ngo guhera ku basoda bari hariya muri ziriya basumwe niyo naringize ngo mvuge iyo ureba k'imihana yatewe 9 iri hariya muri Gusuma ya Bijombo usanga pozisiyo za gisirikare zari ku birometero yari kure ku birometero 9 iyo ureba umuhana wa Muranja hari abasirikare ariko haratewe hari abasirikare bari ku Mugeti hari abasirikare bari mu Magunda hari abasirikare bari mu Maheta hari abasirikare bari kuri Gongwa aho hose na Bijombo centre hari abasirikare ariko ugasanga imihano iyo ngiyo yose tukubwira igera ku 9 yo muri Gusuma ya Bijombo nta birometero 5 bihari noneho impamvu dushobora gutekereza harimo muri abo basoda harimo bamwe nyine bafite urwango bafite akagambane ko gushaka ngo dutekera muri iriya misozi batwita abashyitsi hakaba nanone n'abandi babikora bagambiriye uko nkeka bagambiriye kugira ngo bagabane iminyago iva muri biriya bitero ko kugabanika kuko inka ziragurishwa aho ngaho hariya hanyaze inka zirenga 300 zikagurishirizwa mu masoko y'aho ngaho hari ubutegetsi cyangwa se hariho abasoda ibyo bishobora kubyita ko ari akagambane kari ku rwego rw'inzego zimwe na zimwe za leta cyangwa se ku bantu bamwe bakora muri leta radiyo ijwi ry'Amerika ikiganiro ni muri Isanga aho turimo kuganira ku bibazo byugarije abaturage b'abanyamurenge batuye mu misozi miremire ya teritwari za Uvira, Fizi na Mwenga. Kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika bifuza kugira icyo babaza. Reka duhere kuri Aniseti. Wiriwe neza? Wiriwe neza. Uri hehe? Ndi muri komine Mugamba iri mu ntara ya Bururi mu majyepfo y'Uburundi. Ikibazo cyawe? Ahanini mfise intererano izo ntambara z'urutavana ko zama mwako karere k'uburasirazuba bwa Kongo ni ukuraba icyo zivako. Wavuze ko hari ibihugu bimwe bimwe byoba bifisemo uruhara gendemeranya nawe icokorwa kugira ako karere karonka amahoro ni uko impande zishamiranye mwako karere no kwicara zigatora umuti w'ibibazo bafitaniye. Ndanafise n'utubazo tubiri, ni kubera iki abo banyamurenge batuye mwako gace bamana amatati n'ayandi moko atuye mwako karere. Ikibazo kigira kabiri,
leta ya kongo yabuze iki kugira ngo ikingire izo nzirakarengane n'abo banyamurenge barimwo kugira ngo baronke amahoro. Urakoze cyane. Bwana Delphin Rukumbuzi, ndibaza ko hari bimwe mu byo abajije mwagerageje kugenda musubiza, ariko mu magambo make avuze uruhare rw'amahanga. Nibaza ko mu rwandiko wandikiye abakuru b'ibihugu wagiye udoma agatoki ku bihugu, kuri buri gihugu n'uruhare icyo gihugu gishobora gukora kugira ngo izo mvururu zibe zahoshya. Mu magambo make cyane twereke uruhare ayo mahanga afite muri ibyo bibazo byanyu, hanyuma n'igikwiye gukorwa kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Wowe ubona byakemuka gute? Ariko mu magambo make cyane, umwanya ni mutoya kandi iyi ni suje ikomeye cyane kandi nini. Urakoze. Nandikiye abakuru b'ibihugu uyu munsi umuntu w'inshuti yanjye ikomeye witwa Metre Bukuru bamushinguye. Reka banze muhi iryo jwi ryo kumwubahisha kubera ko yari umuntu uvuga bino bintu mu buryo bunini, kandi nihanganisha na famiye yiwe n'abandi bantu benshi bamukundaga barimo nanje ubwanje. Ndamuzi, twarakoranye mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru mu Rwanda. Nandikiye abakuru b'ibihugu, ariko iyi baruwa ndagira ngo sinayo ya mbere ku minsi 29 y'ukwezi kw'icumi 2019 nandikiye umukuru w'igihugu cya Kongo ntaye murangira uko nkeka kiriya kibazo giteye, kubera ko nzagikurikirana uretse ko havuka no mu buryo bwo kubyiga bw'amasomo. Murangira uko nkeka kiriya gikwiriye kwitabwaho. Namubwiraga ko ari ikibazo kiremereye gifite inkomoko mu gihe cya colonization, ko bakwiriye kucyitaho, ariko kuva icyo gihe ntikigeze cyitabwaho. Aho kucyitaho aha ni naho nkeka numva ntandukana cyane na Cedric. Ntabwo ari ikibazo cyo kureberera, nta nubwo ari n'ikibazo cy'intege nkeya, ahubwo gifite indi sura yingiyi ngiye kuzana. Ku minsi 10 mbere y'uku kwezi kwa gatanu mo hagati, perezida wa Kongo yashizeho ikintu bita etat de siège muri Nord Kivu na Sud Kivu, avuga ko bagiye gushyira imbaraga mu kurwanya iyo mitwe yica abantu, ayo magurupe yica abantu. Sud Kivu arayireka ngo bakimubaze, aravuga ngo hari ikibazo cy'abantu batunze inka n'abandi bantu bafite ngo imirima yabo, ngo nuko niko gisa. Nyuma yiwe hatarashira iyinga, nibwo groupe ya Red Tabara y'Abarundi yakoze declaration ivuga ko iri hari ahantu kandi ko ihaye irwana kandi ko igiye kwibasira abanyamurenge. Icyo navugaga muri ino baruwa yanjye ni iki ngiki, ni ukwibutsa abakuru b'ibihugu ko nyuma y'ino myaka myinshi jenoside yabaye mu Rwanda yibasira abatutsi, turebesha amaso turi bakuru, nawe uri mukuru, ko ikintu kimeze nk'iki ngiki kidakwiriye gusubira kugaruka muri kariya karere, kandi bariya abantu hari abakuru b'ibihugu. Icyo nasabaga perezida wa Kongo ni ukumubwira ngo iriya ntabwo ari intambara y'abantu batunze inka n'abantu bitwa ko ari abahinzi mu yandi majambo. Ni ukukigira ikibazo gitoya, kubera ko muri aba ngaba bari mu yandi moko batari abanyamurenge barimo benshi batunze inka. Ikindi ni uko harimo n'iyi mitwe yitwaje intwaro kandi itari imivukire ya hariya, umufano n'uwo nguwo n'amadekarasiyo yabo arahari. Naza nsaba perezida w'u Burundi ko akwiye gukoresha imbaraga n'ububasha afite kugira ngo mu karere atuyemo, ariko cyane cyane areba uruhare rw'abanyagihugu b'Abarundi bari muri izo ntambara, ko rudakwiriye kugenda rugana kuri iki njyewe nita jenoside. Nasabye perezida w'u Rwanda ko asobanurira abanyamurenge ariko n'isi ibintu bivugwa ko iyi Red Tabara yasanze mayimayi ikajya kuyiha imbaraga kugira ngo imare abanyamurenge. Icyo yashoboye kumenya ku bintu bivugwa ko dufitiye amakuru, tubonera ibimenyetso, ariko byavuzwe no mu maraporo y'abaexpert ba Nations Unies avuga ko aba-officier, abantu b'abategetsi muri leta y'u Rwanda, ko bashigikira Red Tabara. Nasabye perezida wa Uganda n'uwa Tanzania gukoresha ubunararibonye bafite n'ubwenge n'ubushake bashakira amahoro muri Afurika, kureba ko hari ahantu hataba jenoside. Ni iki ngiki nicyo gitekerezo kinini mufite mwahangaha. Hanyuma Delphin bamaze kwandika ingenzi nyinshi n'inshuro nyinshi
ariko ntibarabona igisubizo. Delphin, hari abakunze kwandika bavuga ko kuba u Rwanda rutagaragaza ubushake bwinshi cyane kuba bwajya muri iki kibazo no kugerageza kugishakira umuti, ngo hari uburyo ngo bamwe mu banyamurenge nabo bifatanije n'imitwe yageragezaga gutera u Rwanda ya P5. Ibyo byo wabivugaho iki? Hari amakuru bifiteho cyangwa se ababivuga bo ubabwira iki? Hari groupe bavuga ko zaba zitwa ari za P5, zaba zitwa ko ari za Kayumba Nyamwasa, zigeze kuba muri Sud Kivu. Zabanaga na groupe ntoya y'abantu barimo n'abanyamurenge. Izi groupe ubu ngubu sinzamenya neza niba zishobora kuba zoba zaravuye ahantu hose hashoboka. Uwomenya gusa ko zoba zaravuye zari zigiye kurwanya u Rwanda. Iki cyo wenda bakivuga kirahari. Ariko zino groupe ntabwo zigeze zitumizwa n'abanyamurenge. Iki ni kimwe. Nta munyamurenge wagiye inama ngo aze gutumiza izo groupe. Zino groupe zatumijwe na leta ya Kongo. No kuvuga niba u Rwanda rufite icyo rukeka ko cyoba cyarakozwe hano hantu, rukwiriye kuvugana na leta ya Kongo, kubera ko leta ya Kongo niyo yabazanye, niyo yabafasilite ko baza. Ariko ikigusetsa bano bantu baje hariho bano b'abarundi baramaze kuhaza mbere. Izi groupe z'abarundi zihaje cy'abanyamurenge nizo zahaje mbere. Izi nazo zinjijwe na leta ya Kongo n'ayo magroupe yose ahakorera. Ikintu kiremereye mbona hano hantu ntabwo ari presence y'amagroupe gusa, ni umugambi. Nicyo njyewe niyatakaho, ni nacyo mbwira Perezida Kagame, teka ko ku izina ryiwe n'izina ry'igihugu cyiwe hatari hakwiriye kubaho kino cyasa kivuga ngo barashigikira abantu bahaye bakora jenoside muri kariya karere kandi. Urakoze bwana Delphin Rukumbuzi. Bwana Ruvuzangoma, uyu mukunzi w'ijwi rya Amerika yibazaga icyakorwa kugira ngo amoko yongere kubana. Ndabizi wabikomojeho dutangira iki kiganiro, ariko gerageza mu magambo make cyane uvuge icyo mwebwe nka societe civile mukora kugira ngo ubu bushyamirane mube mwagerageza kubuhoya. Kuva izi ntambara zaduka, twagerageje gusaba inzego z'ubutegetsi bw'igihugu kugira ngo bashyire mu bushake, bagaragaza ubushake. Ndacahagaze kuri rya jambo navuze ry'ubushake, kuko n'ubundi igihugu ni umubyeyi. Ni nka kurya waba wicaye mu rugo iwawe, iyo abana badashoboye kwitunganya bonyine ngo bayoborane neza, bagirane amahoro, umubyeyi araza akabashyira ku murongo akoresheje inzira izo ari zo zose. Ashobora kubaganiriza cyangwa ashobora gukoresha n'akanyafu, noneho akabashyira ku murongo. Leta izo mbaraga ifite imbaraga zo kwemera ko ibiganiro biba nyabyo. Igihe twagiye Kinshasa twagize turavuga ati hano muri Kinshasa ni ku indege igenda amasaha 2 kugira ngo ive muri Kivu igere yo muri, ni kuvuga intambara ziri kubera kure cyane. Ibiganiro nta kuntu byamanuka ngo bibere mu bantu bagiranye amakimbirane bariya bo hasi, noneho aho kugira ngo bize bibera Kinshasa bise naho zagiye muri politike, babipolitize babihaye umurongo wa politike. Icyo ni kimwe twasabye. Icya kabiri, ibyo biganiro biramutse bikanabaye hariho kwempoze amahoro. Leta ifite ubushobozi bwo kwempoze amahoro, nubwo hagenda hinjiriramo parametere nyinshi, hakazamo n'abanyamahanga n'abaki. Ibyo byose leta si kwitabyamagana, leta kwitabigaragaza ko ibirwanya, kugira ngo abanyamahanga babe binjira bakitegereza, bakinjira mu gihugu bagakora ibyo bishakiye. Leta n'ikigaragaza niba hari umunsi leta ya Kongo mugeze mu bivuga ngo twihiriwe n'imitwe y'abanyamahanga, noneho turatabaza Nations Unies. Ndibuka mu ntambara zagiye zibaho mu marebeli yagiye bakera, haba M23, CNDP, RCD n'ibindi, rwose Kongo yaratakambaga igataka ko hariho ingabo z'amahanga zageze ku butaka bwayo. Ariko ubu nta n'umunsi n'umwe turumva yavuga ko hari imitwe y'amahanga yageze ku butaka bwa Kongo. Niyo mpamvu mvuga ngo ubushake buhabaye, leta ifite guhamagara bano baturage ikabicaza, ikabemeza ko bagomba kubana, kandi byananirana noneho uwanze igakoresha imbaraga ikamushyira ku murongo. No mu bindi bihugu niko bimeze rwose. Mwagenze mu bihugu byinshi, iyo umuturage akoze rebellion cyangwa se akanga kumvira ubutegetsi bumuhana bukoresheje imbaraga. Natwe niko tubyumva, nibatwemerere, nibadufashe abantu baganire,
kuko abaturage barabishaka. N'ahantu mberereye muri Minembwe abaturage barabishaka pe, kandi b'amoko yose bakeneye kwicara ngo baganire, ariko iyo urebye inzego zagiye zitumwa muri kano karere ntabwo zibidufasha. Ndashimira ko bamwe mu bari basa n'ababangamiye bayobora muri kano karere ka gisirikare n'uwitwa General Muhima aragiye mu kanya nibwo avuye, hasimbuwe n'undi witwa General Opio. Nagira umutima mwiza nk'uyu batumye hano mu Minembwe akagaragaza ubushake bwiza, akumva ibyo abaturage bifuza rwose, n'ejo abantu batangira gusubira aho bavuye rwose mu byabo. Biroroshe pe kuko birasabwa kandi ntabwo bigoranye, habaye mu bushake. Uyu munsi abaturage batangira gusubira iwabo kandi bakabana neza amahoro, kuko leta irahari, ifite ingabo nyinshi zifite ibikoresho, ntabwo bananiwe guhagarika aya makimbirane. Cyane cyane ko abitwa ba mayimayi muri kano karere ka Sud ya Kivu, akarere mberereyemo ka Minembwe, abitwa ba mayimayi rwose ubona nta bundi bushobozi bafite bwo nakwita bwo kumena sekirite y'andi moko cyane, batabishyigikiwemo n'izo nzego za leta cyangwa se abasirikare bamwe na bamwe ba leta bakora nabi. Reka rero dutegereze niba uyu waje yadukorera neza, twakwizera ko hari cyahinduka. Urakoze cyane Bwana Ruvuza Ngoma. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika, Theogene. Wiriwe neza? Uri hehe? Ndi Uganda. Ikibazo cyawe? Ikibazo cyanjye ndimo ndabaza, numvise abo bagabo bavuga cyane cyane ku kibazo kibera hariya za Minembwe. Nashakaga kubaza, hari igihe twumva ko hari ingabo z'u Rwanda zaba ziriyo cyangwa se iz'i Burundi zihurira hariya, hanyuma akaba aribo bateza umutekano muke. Ahari mu busesenguzi bwabo hari igihe babona icyo kibazo cyaba ari ukuri cyangwa kuba ari ukubeshya. Urakoze Theogene. Icyo kibazo Cedric Muyoboke hari icyo wakivugaho? sinacyumvishe neza ko kamanzi nabwo kibazo Ruvuza ngo yaramaze kuvuga. Imbabare ni ikibazo kapitali. Njyewe nsinemera yuko hari ikibazo cy'abaturage b'abanyamurenge n'andi moko kiri muri kariya gace k'imisozi miremire ya Fizi, Uvira na Mwenga. Ikibazo gihari ubu nyine ni ikibazo cy'imitwe yishyize hamwe y'abamayimayi bakomoka mu Bafurero, abandi bagakomoka mu Babembe, bagakomoka mu Bazira, bihujije bakiyunga n'imitwe y'amahanga, abo bose bakataka abanyamurenge. Icyo nicyo kibazo gihari. Nagira ngo nsubize uryo wabagize abaza impamvu abanyamurenge n'iki gituma bahorana ibibazo n'abandi. Ubu ngubu hari abanyamurenge baturanye n'Abafurero, hari abanyamurenge baturanye n'Abashi, hari abanyamurenge baturanye n'Ababembe. Iyo kiba ikibazo cy'abanyamurenge n'andi moko tuba duturanye nabo, ariko byumvikane ko ikibazo tugifite n'imitwe ikomoka muri ayo moko. Icyo ngicyo tumvikane. Icyo kibazo cy'uwo muntu yararagiye ntacyo numvise neza kugira ngo maze kukivugaho. We yabazaga niba koko hari uruhare cyangwa se ingabo z'ibihugu bituranyi mwari mwabona muri ako gace n'uruhare rwazo. Ngira ngo sinzi uwabo bavuze mbere babivuze, ngira ngo Vedaste Ngabo yabivuze, hariho Abarundi ntibihishe n'amadeklarasiyo barayakora, hari Redi Tabara, hari FNL, hari Forebu. Ibyo ngibyo rwose ni ibintu bigaragara kandi bizwi. Ngaruke n'ukuco Ntanyoma yavuze, ngira ngo nyine twese turumvikana kuko nimba perezida yarabivuze, wenda niza raporo ahabwa zitari zarizo za ndege nk'imbuga za serivisi za leta, ariko birazwi yuko hari imitwe. Tugiye kugaruka kuri kiriya kintu cya etat de siege, perezida yabisobanuye neza, naravuze kuri ijwi ry'Amerika ubushize, yaravuze ngo iki kibazo gifite caractère communautaire. Urebye nk'iyi mitwe navuze ikomoka muri aya moko, ni abana bazi bakomoka hariya hantu muri ariya moko, kugira ngo batandukanye n'ababyeyi babo, kugira ngo batandukanye n'abandi baturage n'ibintu bigoye. Ariko mu by'ukuri ngiye gusubiza icyo kibazo, hari imitwe y'amahanga irinda byihise yambuka izo serivisi zimwe na zimwe zibirebera wenda zifite n'inyungu, ndetse n'abamwe baturage babirebera. Imitwe y'amahanga irahari, ni ikintu rwose kitije kandi kigaragara. Hanyuma Bwana Delphin Rukumbuzi Ntanyoma, muri iyi minsi ishize hari ibikorwa by'ubukangurambaga no kugerageza kwereka amahanga intera y'ikibazo cyugarije abanyamurenge.
habaye imyigaragambyo mu mijyi itandukanye hirya no hino ku isi. Ese mubona hari umusaruro birimo kubyara? Mubona iki kibazo kirimo kumvikana ku ruhando rw'amahanga? urakoze Edi, naringize ngo wenda nsurinye gusa ikintu Cedric yaravuze, ndakeka hariya ntabwo ari ikibazo cy'amoko kiri hariya, ntabwo amoko yigeze yanga kubana. Icya kabiri naringize ngo nsurinye kuri ibyo yaravuze, wenda hari umuntu wokumva avuze ngo abanyamurenge babana n'abapfurero ngo bakabana n'abashi, aho bishoboka ni ahari abanyamurenge gusa. Ni ukuvuga ngo abanyamurenge bo bemera ko bashobora kubana n'abashi, ibo bemera ko bashobora kubana n'abapfurero, ariko nta munyamurenge turabona wahunze ngo agenda aje kubana n'abandi n'ayo moko yandi duturanye, ngo agenda aje kubana nayo aho bahungiye. Iki ntigikunda. Niyo mpamvu kino kibazo subira kutemera ngo cyane mu buryo bunini na Cedric iyo avuga ngo perezida yakivuze neza, ndakeka ko sinzi kuvuga neza icyo byo babivuze, ariko niba ari disikuru nziza cyangwa niba ari igifaransa, ariko iyo umuperezida ashobora gukekwa ko abantu bomuha amakuru atari akayakira akanayakoresha akayagenderaho imyaka 3 igashira, sinzi ko umuntu yovuga ngo perezida yavuze neza. Iki kimpaye nteme reka Cedric asobanura icyo yashaka kuvuga, hanyuma nongere nguhe ijambo. Cedric. reka ndashatse gusobanura kuri kiriya kintu, wenda ni ururimi wenda ruza kutugora kuko bayavuze mu Ifaransa tukagira ngo tuze kubisobanura mu ndimi zacu, ariko icyo nashatse kuvuga ni iki: ndemezanya na nyuma y'uko nyine abanyamurenge badashobora guturana n'abandi, ariko nanone nawe aremezanya yuko nta ntambara y'amoko ihari, ariko nanone bitabujijwe yuko iyi mitwe yose iri hariya ariyo perezida yavuze ifitanye amasano n'amoko yabo kandi bafatanyije n'imitwe y'amahanga. Bigoye kuza gutandukanya b'abana b'ababende bagiye mu mutwe wa mayimayi, bataha amasango muhana w'abapfurero, bataha iriya mu misozi ya Fizi mu muhana w'ababende, basangirana ba se b'abaturage kugira ngo batandukanye n'aba baturage bababyaye. ibi niko bimeze muri za demi, aho iyo abantu bagiye kuvuga ngo perezida icyo ndemezanya na perezida nuko yavuze ngo ndandike amahanga ihari. Ijyo niyo navuze za ndege nshya rishobora nkeka ko ari serivisi zikora nabi ziyo zimuha amakuru atari. Icyo nanjye ndetse na byose imipira hano, ariko kuvuga ngo tuvuge yuko ngo iriya ntambara ari iy'amoko, icyo yashatse gusobanura ni uko ifite karagiteri communautaire, zifitanye isano cyane n'abaturage bitewe n'imitwe ikomoka muri ayo baturage. Kubatandukanya bigoye, noneho etage uko ikora bikaba byagora cyane kugira ngo uje hariya. Njye niko ndekereza kandi naravuze ko ndababera Amerika. Delphin, mu magambo make cyane, ibyo akubwiye urumva bisobanutse noneho? naringize ngo mwibutse ko kandi akeka ko abizi ko ADF iriya ifite modele ya terorisme ibamwe abana b'abanande nibo benshi, abahaye bicana muri turi n'abalendu, n'abana bakomoka, ntabwo mpaye mvuga ko abicana ari ubwoko bw'abalendu, ariko n'abana bakomoka benshi muri groupe z'abalendu bahaye bica abahema. Ni ukuvuga ko sinamenya kumva neza icyo Cedric ashaka kuvuga, ariko ko ndakeka ko nawe bimunaniye neza kumenya kumva icyo perezida yaza avuga, ariko kandi ndanarenga nkavuga ngo perezida ndi kuvuga ko perezida azahabwa amakuru atari. Ndakwereka ni ukuvuga ngo iyo abalendu cyangwa reka tuvuge nk'abanande niyo adeti iteye, leta ikayisubizamo inyungiramihana y'abanande, ariko hari iwacu iyo barwana bahungira mu mihana y'abalendu bakabahita bagahungira mu mihana y'abapfurero, ubundi basanga mu mihana y'abapfurero bikabura gutandukanya abaturage n'abandi ba mayimayi. Ko ndakubwira ko muri turi abagize kodeko n'abana baza bava mu mihana yabo igizwe n'abalendu bakaza bagatera bagasubira mu mihana yabo. Hanyuma Bwana Delphin, nari nkubajije ikibazo cy'uko niba ubona ingufu murimo gushyira muri iki kibazo hari umusaruro zirimo kubyara cyane cyane mu kumvisha amahanga ikibazo cyane.
ndakeka ko kigoye wenda ku muntu kumenya kubisoboza ngwinya cyangwa yaje, ariko twebwe turi abantu, ni abantu bahaye bashira. iyo umuntu abantu bahaye bashira batwitiwe mu nzu basuca umugani wacu ngo ntaho bataza bapfunda umutwe. niyo mpamvu abantu 2-3 bemera kugenda kwibarabara gusa bakaguma bagasakuza, ariko kimaze kugira uburemere bwinshi ku buryo nkeka ko kititaweho icyo gihaye kigenda kiganaho ni ukuzorimbura abantu no kubamara. nari nkwibukije ko abantu bari mu minembwe iyo batagira diaspora bose bari kuba barashize gushira, kubera ko ntibigeze bagira n'ubufasha bubafasha. icyo wenda twizera ni uko hari amajwi yazamutse y'abantu bavuga batari ko bano bantu ko bamaze iminsi baza bataka. Mu bibazo abanyamurenge bafite bikomeye ni uko barwana na leta yihishe, ndavuga leta ya Kongo, bakarwana na leta zo mu karere zirimo u Rwanda zihishe inyuma ya za Red Tabara. bino ni ibihugu, tekereza ibihugu bibiri bihaye birwana n'ubwoko bumwe, abantu batarenze niba ari 100 ngana. Ngiki kibazo kinini bafite, ariko kino kirarenga kikagira indi sura yuko batinya no kuzivuga. turatinya kuzivuga, dufite imbaraga zo kuvuga ko u Rwanda rwihishe inyuma ya Red Tabara ko cyangwa runariyo. ndagira ngo tubize uriya mugabo wari ubajije uri Uganda uvuga ko ngo igisoda cy'u Burundi kimaze kujabuka ingenzi zirenze 3 niba atari 4. njyewe ndumva nta banga riba ahangaha kandi iryo nifitiye, kubera ko mpaye numva duhaye dushira, bakagenda bagatera izo groupe ziza kubatera zibarwanye bagasubirayo. ariko groupe izo za Red Tabara hari abantu bemeza, ndetse n'amakuru ya vuba yemeza ko muri izo zitwa ko ari groupe z'abarundi harimo abasoda b'abanyarwanda. noneho rero twebwe nk'abanyamurenge kugira ngo tuvuge ko u Rwanda ruhaye rutwica, tuvuge ko duhaye twitwa na Kongo, bizo bimara bikanaba complex, abandi bakavuga batatu twebwe twitwa n'u Rwanda, ari n'abandi bavuga bati ni u Rwanda rwarwanyije genocide. ni Rwanda ni ko sekonda burike ndavuga leta y'u Rwanda na bariya bayoboye barwanyije genocide. ni gute bosubira gushigikira abantu bahaye bakora genocide? Okay, iki nanjye singisubizo igisubizo, ariko fact ihari ni nuko duhaye twitwa na Red Tabara yashigikiwe n'u Rwanda bizwi, natwe tubizi, ariko ntidufite imbaraga ntidufite imbaraga zo kubivuga, biduteye ubwoba, kubera ko nubivuga uratekereza ko ijuru ryorara rikuguye. Hanyuma ibyo ni ibintu bikomeye uvuze, kandi ntabwo navuga ko ari byo cyangwa se atari byo. ubwo tuzabishakira umunsi kugira ngo nabo uvuga bafite uruhare muri ibyo bibazo nabo bagire icyo babivugaho. ariko mu kanya gatoya cyane turaba tugeze ku musozo, nagira ngo mpe undi mukunzi w'ijwi rya Amerika ijambo rimwe gusa. Methode, wiriwe? Mwiriwe neza nyakubahwa. uri hehe? Jewe ndi mu Burundi. ikibazo cyawe mu masegonda make cyane. Ikibazo canje ni iki kibazo kijanye n'iby'abanyamurenge kiriko kiravugwa. hari inkuru zivugwa yuko abanyamurenge ari ubwoko bugoye kubana muri ibihugu byacu, bivanye n'ingene bateye, n'abantu umengo bashaka kwigira abakabiri canke abagatatu imbere y'Imana, kuko bagomba kwigira nk'intumwa. Ivyo ni ibintu byakoreweho ubushakashatsi kandi byaremejwe. Bwemejwe nande ubwo bushakashatsi? Ubwo bushakashatsi hariho ibiganiro bimwe bigenda birahita ku marezo sosiyo, bakabyerekana ingene abanyamurenge batangiye kuza bashika muri Kongo, batitwa abanyamurenge, bahashitse nk'abantu b'abanyarwanda bagiye korora. Reka ibyo bibazo, ubwo bushakashatsi ntabwo dufite, kandi nta nubwo twabuheraho tuvuga cyangwa se twemeza ibyo uvuga. ariko mu gusoza, Cedric Muyoboke, sinzi niba hari icyo wavuga kuri ubwo bushakashatsi cyangwa se ibyo uyu mukunzi w'ijwi rya Amerika avuze ko abanyamurenge ari ubwoko bugoye kubana n'abandi. ariko tugana ku musozo, niki mwifuza ko cyakorwa kugira ngo ubwo bwoba buhari bw'uko ubwoko bwanyu bushobora kurimbuka umwanya ari wo wose bube bwarangira, abantu bongere babane mu mutuzo no mu mahoro? Mu masegonda make cyane. icyo ngira ngo nsubize uwo muntu wari ubajije we aravuga ngo abanyamurenge n'ubwoko bugoye kubana, ari mu Burundi ntarabana nabo,
avuga ubushakashatsi bwakozwe ntavuga igitabo icyo ari cyo, ahubwo ni umuntu ufite amarangamutima nzi kumenya icyo ashyigikiye. njyewe ubu nyine nshobora wenda gukeka ko ari umwe muri abo bambuka bare gutabara bagenda baza gutwikira abanyamurenge kugira ngo bamareho babarindire bakure mu gihugu cy'abanyamurenge. ariko ngaruka ko cyo cyane bari yavuze cyo kuvuga ngo ni igihugu ngo abanyamurenge barwana na Kongo, njyewe aho ngaho niyo gitandukana na Ntanyoma ndemerana nawe kuvuga ngo abanyamurenge barwana na Kongo babituyemo. ariho njyewe navuze nkavuga ngo ni intege nke z'ubutegetsi. avuze ngo ni responsabilité ya Kongo nka leta, nta cyemezo na kimwe cyafashwe na leta ngo bavuga ngo reka tujye kurwanya abanyamurenge. ari ibyo bavuga ko barwanya abantu bo muri Ituri, barwanya abantu bo muri Beni, barwanya abantu bo muri Kasai, azijya Kamena Sampu. ariko yabaye hano nawe arabizi n'inzego za leta zikora nabi kandi byahereye kera na bizo ndangiye. noneho ndangiye icyo nasaba ije nasaba leta kugerageza gushyiramo indege bagakora za operasiyo zikomeye, bagahana abasoda bagenda banyurwa muri ibi bintu. nimba batabariza umusoda bakavuga ati mu cyumweru kimwe haraterwa hariya hantu dufite amakuru, hanyuma ntibahashyire abasirikare, iyo misoda yakagombye gukurikiranwa agahanwa. tugasaba ko leta nanone yareba mu nzego zayo zikora ku mipaka bagakurikiranwa, bagasobanura ukuntu abantu kandi barebereye. noneho ikindi leta igasubiramo kubanisha abaturage. bivuga ngo bayigeze kuvuga ikintu cy'ibiganiro. ibiganiro birakorwa buri gihe, icyo ni nacyo kigaragaza yuko nta bibazo bihari by'amoko. ari naho numvikana ndanywa kuko twebwe abanyamurenge ubu ngubu dushaka kubana n'andi moko. izaho data tuy'imirongo miremire yitwa Mukarinzi aturanye n'Ababembe, aturanye n'Abanyingi, hari n'Abashiba b'iwacu mu rugo. usoza ibyo by'ibiganiro leta yabikomeza, ariko igashyiramo indege rwose muri serivisi no guca umuco wo kudahana kandi igakora izo operasiyo. noneho imiryango mpuzamahanga nka za MONUSCO ikaza itanga raporo zikwiriye. ubu ngubu MONUSCO ntacyo itazi muri ibi byose tuba tuvuga, ariko ndakeka ko raporo batanga zidakwiye kandi atari byo. urakoze batanga raporo zikwiriye ndetse bakageraho na nasiyo ziri iza kureba kuri chapitre 7 yabo bagakoresha imbaraga kugira ngo biriya bintu bicike rwose muri kiriya gice cya Kivu. urakoze cyane Cedric Muyoboke. reka twumve na bwana Senkade Ruvuzangoma. mwebwe icyo mukora ni iki, icyo mwifuza ko cyakwihutirwa kugira ngo ubwo bushyamirane buhagarare ni iki mu masegonda atarenze 30? bwana Ruvuzangoma. ntabwo narenze kandi ntabwo nyuranye cyane na Cedric umaze kuvuga. muri ibi bibazo iyo urebye abaturage bari hano Minembwe, reka mvuge ko ariho merereye, akenshi bagaragaza ubushake ariko bugaca. hakaba hariho abantu bari mu nzego b'abanyapolitiki nanone bakomoka muri ayo moko, babahamagara bakabatesha umurongo kandi leta irabazi. bamwe ni abadepite, abandi ni abaminisitiri. abo bantu ntabwo bahanwa. ni ukuvuga abantu bagira uruhare mu kuzana umwuka mubi mu baturage barazwi, baca ku maradiyo, baca ku mateleviziyo. leta rero itaratangira guhana abo bantu bazana inzangano batangaza disikuru mbi, ni ikibazo gikomeye. icyo ni icya mbere. icya kabiri, ikintu gishobora kuzana umwuka mwiza hano nakivuze imbere, ni uko nanone hari abantu bitwaye nabi. ntabwo navuga ko igisirikare cyose cya Kongo gitwara nabi cyangwa tuvuge ngo ubutegetsi bwose bwa Kongo bwitwara nabi. ubu twashima ko hari impinduka batangiye gukora mu gisirikare hano. twizere ko bazazuba kandi byari bishingiye ku karengane n'amarira y'abaturage basabaga ko izi ngabo zagaragaye zitwara nabi, ubuyobozi bwahinduka. rero tukaba twashimira aho ngaho ntabwo kanashimira ubuyobozi, perezida wa repubulika n'inzego zindi ko bafashe icyemezo cyiza. noneho rero nibatwemerere ibyo dusaba n'amoko duturanye, turi gusaba ko ingabo zashyirwaho zigomba gushyirwa mu turere dutandukanye turimo iyo mitwe, noneho zigenda kuko zimaze imyaka zicaye hano mu Minembwe aho abaturage bahungiye, zirabagose. urakoze Senkade Ruvuzangoma. ndagushimiye cyane. Ntanyoma, mu masegonda atarenze 10, hari icyizere ufite cy'uko ibibazo bizabonerwa umuti vuba? ese wa Cedric, abana n'abashi n'abapfurero biratanga igisubizo kuri wa mugabo warubajije ko batabana n'abandi bantu. siko ndakeka ko kwizera ngo ubwo komanda wa brigade yahinduwe ko bifite icyo bihinduye. reka mbwiye Senkade ko
dushobora kuba tugiye kwibeshya ariko yoba ari ugiye kwibeshya cyane kubera kuko bamaze guhinduka kenshi ari ikibazo cy'amahanga amahanga akwiriye guhagurukira akumvisa leta ya Kongo n'ibihugu byo mu karere ko bikwiye kurengera abanyamurenge. Delphin Rukumbuzi, ukaba ari nawe ushoje ikiganiro muri Isanga cya none. Mbashimira mwebwe kuba mwatuhaye umwanya kugira ngo tuganire kuri iki kibazo. Nshimira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bagize uruhare muri iki kiganiro. Muri studio ya 6 hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.